Yuk, Cid. Tung di masjid. Datang haji. Dia datang molong jagung. Cid tahu kan jan mikol jagung kita nyake. Dan kau datang ngajar, Ban. Mak ada kacaca ben man. Oh iya, jagung bentak polong aja. Cid lereng-lereng kapir ya kata. Oh guna aja. Iya. Tambuh dulu ya. Yalah mun buam-buan kok tak mari yang kok jagung rek kok. Iyalah, lawanan. Ya. Jak tak kerengak sahara jagung ya, Cid. Usaha pondong seti jagung rek. Tak melo kamu otak pun tak tuli pondong. Karemele maren cek si kemarin. Mendiri kocok corak tak cuman re cedek iki. Wow. Bedek nari ya maren cek. Emak orang adina. Hei. Anu re. Apa lan? Ngerokok. Tulian pas. Demah. Mai ceki aja pas tulian. Kok berapa pegel situ? Mak ternyata bisa ada benar. Are bagi nabaan. Teko pas. Tulian. Sapre ya. Ayo, pas nolok ceki. Ayo, makata. Acarku bisa apa benar? Ayo pas tulian. Boh. Lah. Ya. Apa tuh kamu digoreng ban sih? Ya aku cepet dulu. Gem. Bah. Main rokok. Ayo. Panas lan. Apa sih on? Tak lu, ada sandal kok ki. Enggak. Ayo. Yo. Beberapa pegel gitu. Pegel siapa yang benar? Pas maju tegak ben. Ai. Apa mau sebenarnya? Oh no. Duduk. Depan lagi lah. Mau son. Rakin kita. Soce. Lemah man. Benar. Ntar mulung jagung. Ya tunjuk nak lo. Njok. Kuntai tolong nagebi ban. Tolong namarin ko lambu dan nak. Tunjuk. Duh, mak tunjuk ke botol tak sakit buri ni boleh. Boh, aman. Duh.
Ajak santai ben beli. Mari bolongin ben. Mare din kok lah benih kun mare tekem ben sebesen aja. Aman je. Apa? Malaysia Civic kok dak putih. Oleh berbesok di man beli. Ba benih sokan boleh din kok. Le du polo trek. Nyaungku ya. Berempat yang tegel ban. Baluk kun. Keng luas ora ingat lapangan sepak bola kemisan. Oh. Mare pas monjire. Mangkan kuntang di secelom menang. Mendeng saya kakan rohnya. Ya, mon pasti jual, beli. Tolo sapa kok. Ketinggan bahasaan para. Mungkin jadi jual aja. Tekan suruh apa siang malam dan mau tahu sahur guna buka. Ya, andre. Mayu beli. Abuan ya kan. Jangan long nangko. Gimana yo? Duh. Mangari ya sepeden men beli. Cantanan na ingat lapangan kemisan king sepeden nggak hari. Ba, Arya ceko odik sederhana. Karena odik sederhana Arya sebagian dari iman. Mun pas numpain mek nganggo jagung taring tak patok. Wah caca aiman beli ben kok beli. Cuk ngabes yang leder pada lengak wan. Abu. Mayu beli. Abon beli. Aida mekuntak reko. Jadi mes abok wan. Tade. Ya. Yuk. Oke. Bola onan beli. Siap. Kamu mau senar? Iya ada. Si kamu. Apa cetak kali mana juga? Kim. Iya wah. Wah, ini cok jago. Lalang tako kok. Takut jangan. Ijak bering kau tak ngajak bengkak. Tako. Beda jalan tak kira aja. Mungkin sabang saja ku ngeri. Siap. Ayo. Anak kebaraannya. Ya, kau tulis. Tuh lihat. Januar. Kamu buat kayak gini. Ketemu sapi, kebetul. Tak kebuat awal. Ayo, tuh lihat. Ayo ambulan gue temu. Besar dah. Ayo, sokol batal itu. Teng di Maria. Sekoran na nom. Datang di mah. Datang anu. Ada tengah penyumbang. Boh, matanya Robinin nah. Jaring tandi bini jano. Iyongku. Tambul teger oleh serame. Iya nom. Ayo kak, war. Ayo war. War. Telo. Apa nom?
Ini mah lorong saya tembus pun saat. Lorong lurus. Ngiri bahkan. Oh iya. Maju tuli maju. Tak mencurigakan kan. Mak ben ya, dia mah ben. Ntar ke saat ya, bodi saat. Ada saat dung ngandung. Ah benar saat dung ngandung. Bo binine sing ngandung, bene saat mon saat mangandung cek lake. Marah tojuk ke lu ya rokok. Ngi tahu ya nak. Lah kok keburu, kok pengarabu di parlon ke saat. Terus kok Iya lah salah. mak menyebom dah iya roman gajit. Mak takut. Budi man mak tak ada jagung bun man. Meni tang talon repli ya. Bu mata dok giye ble. Boh. Ai. Sing ae kecok maleng ki bro tedes jagung ben man. Imun maleng mak bedegi buru tedas petek mun ki buru tedas ble. Benjor yang gun re mak bisa tak ada jagung ben. Ida los tak ngakan ya. Dok rem repli. Mangkane akan len pas sabingko. Tolos tak ngakan mun dek beli. Padlang. Padlang tak kira tak padlangnya. Aduh, padlang beli. Ampong tadi bang sadar ikakan. Arah mak gue menggur ya. Arman kailangan jagung ya pa. Bila na si Elang. Imun tahu cak bila selang ya. Tak bakuni temu cak siapa sing ngecok. Baan ne make caca digi lah. Arya jet ntar molong jagung. Mangkan mela dapat pas tak ada jagung lah. Ada tengah penyumbang. Pas bengong man ya. Tina lah. Mulai ban ke mana. Kok saya nyari jagung ban si Elang ya. Biyo marah noro kok. Jengkok sing dik jagung. Lah tak usah. Mulai kempang saren lah. Mumban jen norok sejen melarat saya temu. Apa jan kok dinari. Mak bisa dak iya ya. Tina jan kok man. Paling sing ngecok nak butuh. Iti nama yo kaman mulai kaman. Pas raki kaya di lah. Mak po cerita itu mau jalan. Dia budi are, muntar ngecok sing ngajak engkau. Buru muntar ka pengajian, mari temu uhti ngajak engkau. Jalan. Menjan been. Lal. Jelal. Dum, maju lal kana. Lal. Jelal. Lal. Tuam maju lal. Njuk ntar dak merah aja lal re. Pas kanjane si tinaki. Tetak genang kur. Sing ngami intara kemi ro ya. Tinaka atas Roma. Ya, pekarap jelal. Apa ngecok jagung. Tak ganteng ngecok sape, sepeda. Pas tak kelas sekali main. Njok dak aja lalu. Terkala malam tak datang.
Kok enggak? Ocan yang lembek. Orang sing ngecok jerum bisa-bisa bakal ngecok jeren. Tapi arah apa? Jalan mapas ngecok jagung. Pola king lembek ngecok bulan meni jerum. Jo apa karep jalan? Saya enggak yang menetemu. Cit etendis. Tak tahu kancan takok. Duh. Yang mun payah temu re. Supaya situ sawah jalan pa tidak datang. Mangan kok terus titi presiden. Gara-gara norok jalan lari ya cet. Titi mursal kok. Assalamualaikum. Datang di mobilan. Waalaikumsalam. Benom. Iya. Aburan nom dapat dana nom. Marah tujuh kilo nom. Butuh apa nom? Kok bosan? Terus minta tolong ke Boy. Minta tolong apa nom? Cebung Arman hilang telah. Engkau yakin nak akan ada ngodet dan salah kau. Mari kena dia engkau minta tolong ke dana. Pola nabaan banyak kenal ke det ngodet dan bakuno. Ketepan kia nom. Gelak berenak anaknya cok jagung pasti temu mas songkok. Tetine kalah mas songkok jagung nah. Niata ibu kia karman mingkok. Mak bocor pun berdina nom. Mak bocor. Di mana jagung? Ribu dian. Dah lu kalah ki. Ari jagung nom. Iya, pada pagi ya ke kancan si ngicok. Apa nom? Ngicok rin benih kun coba ngalak bareng orang. Tapi ngilang lagi kepercayaan nah ben gabungan orang lain. Kengaen, lokah lebih dalam ketimbang kehilangan harta. Oh iya nom. Cini berbahagi nih soal cengkono. Iya, pada pak. Kok masih ingat kau kan jadi? Apa nom? Ngaranin orang lain ya. Tak kira mau bersih buat TV. Si kotor pakun kotor. Meski acara ngejak abak TV-in pada yang suci. Sebab jujur ya. Tak usah acara ben tak usahnya lagi orang lain. Maksudnya nom? Wah, sih ngalak kan?